gen la kolan ba. Aba nou, nan su. Ba m gen zo la, on ba e pa ma fande a. Nan bo radio an de an. Ba transformation FM nan? Ya. E sa li la. On coupe pour fone. Yo Angelo go là. Balte ou melon bi wala. E bo an échelle. Kade ba se mbak mou de biya? Yo sak de la. Aba nou. Oh docteur, ça fait un coup là. Bon, sote bon bon. Oh, kodo bal la. Ah, ou konen. Mbal konsilte di 3 melon an de ya. Oh. Liwa. Gen la kolan ba. A forme. Ti mafia. Docteur? Abonom. Ah non, histoire. Ego gata ouais, son brigand, son à tout faire, son l'oreille. Mbapade. Yo, ti jen. Ouais, m'kontan. Descend gen Yo, on va m'a installé depuis avant mais il fini. Nou ki ça? WhatsApp. E wak sa ki yo di? Qui a dit? Ba WhatsApp? Yo, ki ka kon fèm la men? A mou chè men, nou te pou moun men, ou pa moun. Petit mwen pa kapal nan examene vie mane. A mou chè, pa moun pou gen $50 voye l'toune. A mou chè, ba yo pa fèt ko sa. Fò fè ba yo nou fason. Vous comprenez? Fè ba yo nou fason mwen mèm pou m konen ki sa m dwe fè. Si se kon so fèt, est-ce te kon problem? Machine te frappe nan la ya. Pendant tap tourne. Ki sot apral di? Ki sot apral di? Dim non. E pou dim ki sot apral di? Sot ap di avel. Lè kon sa. Fò pa fè ba yo kon sa refleksyon lot jan. Fò ka refleksyon lot fason men. Ta dem ba nan kep vini m pon an kolet. Attention, Ta dem pa fon figou la. Ta dem pa pou so de 3 kout pou m pete figou.